Velika manifestacija za priznanje u IT delatnosti zvana IT Wars 2013 polako odlazi u fade out i sada se polako pripremamo i za, ne polako nego brzo, za IT Wars 2014. Dokaz tome i prisustvo Marijane Anastasijević, odnosno Marijane Primc Anastasijević u današnjem Polarotoru. Marijana, dobrodošla posle ove velike guže koja se snašla tokom aprila meseca. Bolje vas našla, kako se kaže. Da, april je bio poprilično angažovan, jer je to bilo finale IT Awards 2013, dodela nagrada i plaketa. I to prva u istoriji? Prva, po svemu prva. Prva, kao što smo i rekli već više puta u Polarotoru. Prva po sistemu određivanja ko je najbolji, jer se sve radilo online, od prijava sudija, preko samih nominacija i samog izbora ko je najbolji u svojoj kategoriji. Prva je po tome što je Make It prvi put ovako nešto organizuje. Agencija Make It. Znači je Marijana Primc čelu. A također je i izbor mesta dodele samih plaketa bio prvi put promovisan. Ono je zaista bilo krajnje egzotično mesto. Gabijano, budući jahting klub, trenutno kafić, ploveći kafić. Da, trenutno još uvek u izradi svega i eto, i mi smo prvi to promovisali. Marijana, hajde sad malo da sad, to nismo do sada radili. Gostala je ovde Tamara Vučenić koja je bila dobitnik nagrade kao najbolji IT novinar, nagrade pod imenom Aleksandar Spasić. Gostovao sam i ja, inače sam i stalno ovde kao dobitnik nagrade za životno delo. Znači, zaista zahvaljujemo srca i dirljive su reči kojima je, eto, management IT Awards propratio i moj lik i delo, ali nismo čuli ko su ostali dobitnici priznanja i zašto. Evo prvo da spomenemo ovi koji su još bili u specijalnoj kategoriji, znači van takmičarskoj, koji su dobili nagrade. To je bila kompanija Orion Telekom za društveno koristan rad, odnosno doprinos, sa svojim zelenim tehnologijama, sa svojim praćenjem situacije, brigom o svakom korisniku. I takođe Krojačeva škola koja je za 4 godine postojanja iškolovala preko 100 mladih web dizajnera. Međutim, po čemu je specifično? Po tome što je preko 90% njenih učenika odmah bilo zaposleno u IT firmama ili su sami otvorili svoje firme i uspešni su u poslu za koji su obučeni u školi. Skrojili su svoja radna mesta, divno. Tako da je to jedna onako specifičnost zbog koje su oni zaslužili upravo tu nagradu za IT web obrazovanje. U takmičarskom delu smo imali 9 kategorija. Tu su dobitnici za, ja bih izdvojila školu koja se zove osnovna škola i srednja škola sa domom učenika Milan Petrović, koja se bavi obrazovanjem dece specifičnih potreba i intenzivno koristi IT da bi toj deci omogućila komunikaciju sa sredinom i da bi uopšte mogli da bilo s kim komuniciraju. To je zaista veličanstven poduhvat, zaslužili su. Jeste. Jedna od kategorija je također bila kategorija za najbolji mobilni IT proizvod koju je dobio Orion Ring. Već je on dobio svoj neki lokalni naziv srpski Skype. Znači jasno je čemu je namenjen. Nagrada za najbolji hardver je otišla u ruke AMD-u za grafičku karticu 7990, čini mi se, sad nemojte me držati za reč, ali predstavništvo u stvari AMD-a ovde u Srbiji. Jeste, da, predstavništvo koje je trenutno najbrža kartica na svetu, tako je deklarišu. Nagradu za najbolji web je dobila Politika AD, odnosno njen sektor Mali zabavnik, koji je pre 2 godine počeo da izlazi kao mlađi brat ili dete velikog Politikinog zabavnika. Fantastična oaza za decu, zaista. Upravo tako i sudije su to prepoznale kao odličan web sajt upravo namenjen toj jednoj populaciji dece. Kako su oni sami rekli, deca su nekako uvek u IT-u negde na margini. Međutim, evo, mi smo dokazali da ne zaboravljamo mlade generacije koje će porasti i biti vrhunski stručnjaci u IT-u, najverovatnije. Da, što kažu deca Evrope, deca su ukras sveta, a ovaj mali zabavnik je zaista ukras na webu. Na webu, edukativan i zabavan istovremeno, divno za decu. Da.
Za najbolji mobilni uređaj je dobio Garmin Fenix, to je specifičan sat koji radi sve i svašta. Sat ručni. Sat ručni, da, koji zapravo je uređaj sa GPS-om, sa mogućnošću praćenja, sve što inače rade Garminovi GPS uređaji. Jedino ne pokazuje vreme. Pa pokazuje... Ne mogu da verujem. Pokazuje i otkucaj srca i koliko ste prešli, koja je temperatura i visinske razlike i svašta nešto i gde se nalazite i tako dalje. Još nam je ostala kategorija za, sad sam i ja malo već ih, previše ih je bilo, pa dok se svih setimo, jeste da najbolji softver je dobila kompanija New Frontier Group, naš deo koji je zapravo, čiji je Saga deo. A da, znači Saga, Hodar koji je to primio iz tvojih ruku i to. I ja mislim, ako smo nekoga izostavili, nadam se da se... A da, imamo i kompaniju MRM Worldwide koja je dobila nagradu za najbolju marketinšku online kampanju za Love, igre i strast. Pa onda svima čestitamo ovako i sve Sage naknadno. Marijana, pripremamo li se za 2014. godinu? Da, znači onog momenta kada smo napustili Gabijano, krenuli smo odmah u sumiranje utisaka. Uzvodno. Uzvodno, da, uzvodno. Krenuli smo da pripremamo novo takmičenje, znači pod nazivom IT Awards 2014, koje će zapravo biti nastavak ovoga što smo započeli i nadamo se da će to zaživeti i postati tradicionalno dugogodišnje takmičenje za najbolje u IT-u. Ja se ne nadam, ja sam siguran. Marijana, da li se već otvara polako ovo prijavljivanje za nominacije ili je još rano? Ne, za sad je još rano. Odlučili smo da će nominacije početi u septembru, 1. septembra će biti otvoreno. Za sada se znači radi na doterivanju softvera, na vizualnom identitetu svega toga, da se malo promeni, da ne bude baš sve isto, mada će suština ostati ista. Znači, dalje će biti online prijavljivanje i nominacija i online prijavljivanje sudija. Na kraju ocenjivanje sudija online, profesor Ćosić, koji je također bio jedan od sudija za IT Awards 2013. Sad bi mogao da se nominuje malo. Lepo. Da sedi u žiriju. Pa dobro, mislim da je njegova uloga u žiriju vrlo značajna i vrlo doprinosi tome da se nađu oni koji su najbolji. A kako da ga prijavimo za IT Awards ako bude opet sudija? Teško igrati na terenu i suditi istovremeno. Pa možda i može. Razmislite malo o tome. Vidjet ćemo. Da li raste ekipa koja će pripremati sljedeći IT Awards ili će biti ova četvorka veličanstvena? Pa četverac je uvek prvi, uvek na čelu, a ekipa se širi i bit će tu dosta saradnika koji će pomoći da sve to izgleda onako kako treba. Onako kako treba. Ja da čekamo nove informacije o IT Awards za 2014, a u ime ova 4 jahača IT apokalipse, a Marijana Princan-Sasijević pričala je danas o onome što je bilo i onome što se priprema. Marijana, divno, baš ti hvala. Čekamo te vrlo brzo čim krenu i nominacije za novi IT Awards. Hvala i vama. A u međuvremenu, samo da kažemo, sve to može da se vidi na IT Awards minus ili već kako ne beše. IT-awards.org. IT-awards.org, tu ćete saznati sve i potrudite se da to zaista i učinite. Hvala, Marijana. Hvala i vama.